Ja sam Marijan Grakalić, pisac i novinar i napisao sam nakon teške bolesti jednu knjigu koja se zove Anatomija amputiranih. To su moje iskustva iz bolnice, iskustvo o bolesti, a tiču se konkretno moje vlastite amputacije. I na neki način ona govori o tim događajima i doživljajima, o tom iskustvu čovjeka koji je ostao bez jednog dijela svoga tijela. U tom smislu ona poprilično jedinstvena i u našoj književnosti, a i šire. I svakom bi preporučio da to pročitaju. Pa iz tog razloga da lakše razumije te ljude koji su amputirani i koji imaju sad drugo iskustvo života nego što su imali prije. Jer se samim tim činom mijenja se sve, ne mijenja se samo tijelo, nego se mijenja i psiha, i percepcija, i razmišljanja. Dakle, sve se u tome na neki način promijeni i biva drugačije nego što je bilo prije. Ona je u principu svjedočanstvo i važno je ako čovjek uspije u sebi pronaći snage da to na neki način prihvati i razmišlja i da to bude onda da lakše naprosto s tim živi na neki način, da se snađe u tim okolnostima u kojima je sad njegov život.